Kažem, dobro večer, do večer! Manja zadrška, ali sada sam mainstream. Čim sam ušao u finale, zove mene Saša Popović. I odmah stilista, odmah nadogradnje, evo me, ekstra, slemer. Mainstream, ajmo mainstream! Vidim da vam se nakupilo aplauza čekajući za nekog mainstream. Ajmo mainstream! Vidi, uopšte ovo ne ide, znači treba mi 5 dobrovoljaca. Ajde, neko ko voli dok uživa, evo, 1. Ko voli da uživa onako, da, 2, 3, tu smo. 4, 5, znači kad ovako publika čuti i ja kaže mainstream, aplauzi, tajmo. Znači mainstream, vi samo šta god čujete mislim. Dakle, i znači, mainstream, ali vi, dragi se, vi i ja delili smo na te underground slam terene, dragi ste mi još uvek i zato vam predajem 10 slam zapovest mainstream! Treći vijek pre nove ere, glinane tablice preveo Mark Smith. Mene su doveli do mainstreama, pa ako Bog da! Ovo radi! Pa ako Bog da, Saša Popović da i vas će! Zapovest prva. Sedi u centar svojih stihova, sedi. Dok ih ne objediniš u jedan glas, tada je tvoja pesma gotova. Stubovi pesme će se zatresti malo, ali dovoljno da shvatiš da tvoja pesma nije tvoja. Ili u prevodu, tvoji slam tekstovi tucaju publiku teme tek kad ih se dovrke, tek kad ih piše Marina Tucaković, mainstream! Zapovest druga. Prava reč. Mainstream. Prava reč. Nećeš je naći jureći za rečima. Prava reč. Tek od one koje ne možeš da pobegneš. Tek kroz nju govori duh tvoj, duh sveti ili ti u prevodu. U mainstreamu je standard da slemuješ na playback. Pa nije 19. vijek da uživo. Evo ja to izvodim na play. A ne pravili se. Zar ne? Mainstream! Zapovest treća. Mainstream! Zapovest treća. Kada izvodiš, pogreši. Zalutaj u pesmi da bi se našao, jer ti više nisi onaj koji je tvoju pesmu napisao, time se oslobađaš tereta bezgrešnosti. Sa ovim se ne slažem. U mainstreamu, u estradnoj umetnosti nema mjesta za improvizaciju, nema mjesta za umetnost. U mainstreamu uvijek moraš da se oslanjaš na tim. U mainstreamu imaš čak i šaptača. Zapovest četvrta, biti izvođač znači biti trojstvo, biti publika, biti svoj, biti pesma, biti publika, biti svoj, biti pesma. Ako nisi publika, scenski si masturbator. Ako nisi svoj, poetska si ja prostitutka. Ako nisi pesma, zašto si ovdje? Jer poeni nisu poenta, žiri nije poenta, tvoj žiri je u publici najbolja cica, njeno osvajanje sutrom je poenta. Ja barem tako radim, kako sam u slemu ovih sat vremena. Zapovest 10. Kada si najbolji radnik, kriješ iza prijatelja svoga, neprijatelja, najboljeg izvođača, nikada ne upoznate. Kada si mainstream, možeš da iskuliraš svih pola ovih pravila. Mainstream! Možeš da iskuliraš pola ovih pravila, a i dalje da uzmeš pun keš i pun aplauz, da demonstriramo, dragi ljudi, od ceo mainstreama za večeras. Hvala! Mainstream! Umalo da zaboravim najvažnije, zapovest svih, zapovest. Ne stidi se da budeš sluga stihova svojih. Ne uzimaj hrane do stihova svojih. Ne oblači se u haljine do stihove svoje. Ili ti nikada ne zaboravite za moj stanik zadužen, za aranžman mojih stihova zadužen, za poklone koji će biti svi koji glasate za mene, za slam osmeh zadužen. Za kakav je takav kvalitet moje poezije zadužen, za pičku materinu zadužen je sat vremena, brate, u mainstreamu i... Dosta mi je, vraćam se u eliti poetski underground, to je slam, to je zapovest, daj bilo, daj slamu, daj underground aplauz. Woo!